İbn Kayyim rahimahullah özünün Uddetus Sabirin degen kitabında tömönki okuyanı keltiredi. Bu okuya Yunus ibn Ubeyde rahimahullah turalı. Yunus ibn Ubeyde rahimahullah ötkön salihinlerden bolup sanalat. Mına uşul kişinin aldına bir kişi arız muğun aytıp dattanıp geledi. Oşunda ağa karap sen közündün nurunu 100.000 dirhamga beresin mi deydi. Cenab-ı kişi yok deydi. Cenab-ı karap sen kolundu 100.000 dirhamga satasın mı deydi. Cenab-ı kişi yok deyip aytadı. Cenab-ı butundu 100.000 dirhamga bergenge dayarsın mı deydi. Cenab-ı kişi yok deyip aytadı. Cenab-ı kişiye Yunus ibn Ubeyde rahimahullah Allah'tan bergen nimetlerin, жақшылықтарын санап береді. Cenab-ı ақырында айтады, сенде мына шуншалық Аллахтың миллиондаған, миңдеген, 100.000 деген миллиондаған неметі, жақшылығы бар екен, сен болса қайдағы бір арыз мұңды айтып, финансылық проблемаңды айтып даттанасың деген екен. İnsan жашоодо ар бир нерседен ибрат, үлгү алып, сабак алып жашоосу керек. Жашоодо ибрат ала турган нерселер көп. Мисалы, үйүңүздүн эшигини жаап отурган кезде үйүңүздүн эшигини бирөө такылдатып келип бир кесим нан сураса, мына ушул нерседен сабак алуу керек болот. Анткени башка бирөөдө болбогон бир кесим нан сиздин үйүңүздө бар. Allah'tan bergen nimetine şükür keltirүү керек. Wallahu a'lam.